جا ارکسلاو بن تماشاوان برز بولتانا دمجمر ششا تایبت روجاوای کردستان و سوریه زلاو عبدوزی جوارا پیشکش بکم و افجی سرنوچین وینه. برپرسی هزین سوریه دموکراتیک مظلوم کوبانه دبیجه باجار عفرینه و وگر بو خلکه وی رسن. لا باجار دربسیه یه روج آوای کردستان چکدارم پیده زاروکک جوالش کریا خویان چاری رواندن. روز بروز ویروسا کرونا ده بلابون و جیان جدزدان امروان دل جیهان بردوامه گرداوین آمار هجمارا کسین کو جانا خواه جدزدانه گهشتی 7840 کسی. ارتشا ترکیه دشاندنا کاروان لشکری ده بو نافخاکا سوریه بردوامه یا هری داویجی در باسبونا کاروان که لشکری نو بو نافخاکا باجاره ادلبه. ولات ترکیه داوین آمار درباری پنابرین سوریه کوبر خودانه یونانستان اشکره کرد. دوباره سلاب پشتی آویتنا پینگاوین که وکتی بنافکرین جبو یک هلویستا آلیین کردی لروجاوای کردستان هاتنا آویتن جاره کدن ساربون ده آویتنا پینگاوا ده جبو یک هلویستا آلیین کردی درست بو. پشتی کمجارا نزدیکبونا آلیین کردی با آوایکی گرینگ درکتنا هوله و بردوام بحثا آویتنا پینگاوان جالیه انا کسی و پیده ده دهات نکرن اف بویا دمکه و مجاره نیزکبونه نهاتیه بحث کرن اونای سرزمان. پشتی بلندبونا دنگک و داخوازا یک هلوستی آلیین کردی لروج آوای کردستانه و بطایبتی انا کسی و پیده دکن پارتیا یکیتیا دموکراتیک رازی بو که انجمان اجتماعی کرد لسوریه کار و چالکین خل روج آوای کردستان انجام بده و جالیه خواه انجمان اجتماعی کرد لسوریه بریارا و کرنا اوفیس و بارگهین خواه لروج آوای کردستان دا. پشتی آویتنا وان پینگاوان وکت تینا بنافکرین جبو یک هلوستی آلیین کردی لروج آوای کردستان هاتنا آویتن جارک دن قناغا تومتان دست پیکر و پیده جیوینا دسته سروکاتی انجمان اجتماعی کرد لسوریه لگل مولود چاویش اوغلو وزیر دروی ترکیه وکت بهانه جخوار دید داکو تومت نراست آراسته انجمان اجتماعی کرد لسوریه بکه و جالیه خواه بر پرسیار انجمان اجتماعی کرد لسوریه گوتن و پیده ناخوازه یک هلوستی درست ببه و بردوام آستانگیان لپیشی آویتنا پینگاوان جبو یک هلوستی درست دکه تاوی توهینا چارنویسا خباتکارین کردین دزیندانین پیده ده نخویایه. اف ساربون ده آویتنا پینگاوان ده جبو یک هلوستی آلیین کردی ده دمکه دته که ریکفتن جبو دیارکران نافچین هجمونان لسوریه دنافبرا آلیین نافدولتی تینا امزا کرن و مترسیین مزن کل روج آوای کردستان دکن و مترسیه هریداوی کل باجار کوبانی یه روج آوای کردستان کریه. دیدم که خلک عفرینه در بدرو کوچ برو خلک کیدن عفرینه هاتیه بجی کرن و ری خوشکره در بدربون و کوچ بربونا بهتر جنیو خلک عفرینه جهمو آلیه کی و خویای کوپیده و چکدارن ویبون نها مظلوم عبد بحثا و گرا عفرینه جبو خلک وی یرسند که. د دوام سال روژا کتنا عفرینه دبن دست ترکیه و گروپین بسر و وکشانا چکدارن یا پگیج عفرینه پشتی ویران کرنه بر پرسیار هزین سوریه دموکراتیک دبیجه عفرین دکار هری پیشنگ دایه. ددمه کو خلک عفرین در بدر و کوچ بره و خلک کی دن لعفرین هاتیه بجی کرن و ریخوشکره در بدربون و کوچ بربونا بهتر جنیو خلک عفرین جهمو آلیه کی و خویایه کو پیده و چکدارن ویبون. مظلوم عبده بحثا وگره عفرین بو خلک وی رسندکه. هر وها ددمه کو بهتر جنیو خلک عفرین ین رسن کو جماره یوان نزیکی 300,000 کس لکامپین در بدریه نه و پیده اولوان کامپان بزوره نشتجی کرنه و ریگریه لوگراوان دکه بو سر زیدن خواه بر پرسیار هزین سوریه دموکراتیک تکازی لسر در کردن عربین که رولکه پیده یا سرکت نشتجی کرنه وان ده هبو لعفرین دکه توای شروع و کارین کرد بیجن که عفرین ده بازاران ده با آرزانی ها تفروشتن و چاره سر کرنه کریز عفرینش دست توای آلیین سوریه ها درخستن. مظلوم عبد ده بیجه که چاره سر کرنه کریز عفرینه دکار وان یه پیشین ده د ګوتوبېژن نافدولتي ده وکه او دبیجه و جبیر کریه که هر دو باجارین سرکانی و گر سپی کتنه دمن دست ترکیه و گروپین بسر وده و چکدارن رژیم اسد لنافچین دن ین روج آوای کردستان بلاو بونه. جدامه که عفرین کتیه دبن دست ترکیه و گروپین بسر و حتی وکه ایرو دزی، تالان کرن، رواندن، برینا داران، شوتاندنا درختین عفرینی بردوامه و مظلوم عبد دبیجه پیوسته جواکا نافدولتی ریگریه لوان بن پیکرنان بکه و جبیر کریه
کو بن پیکرنین لعفرین تین انجام دان هفشیوی همان بن پیکرنانه کل توایا نافچین روش آوای کردستان تین انجام دان لیدوانا بر پرسیار هزین سوریا دموکراتیک ددمک دته کل گوری جیدارین رادهاندن دبیجن روسیا داخوازا و گوهستنا در بدرین عفرین ین کل کامپین شهبای دمینن بو رقای جپای ده کریه. کروانک لشکری ترکی در باسی ناوا خاکا سوریه بو جدرن خوجهی جناوا ادلب راگهاندن کودوه کروانک لشکریا ترکی کوج هجمار کلوپلین لشکریو تانکو زری پوش و تقمنیان پیک دهات دریا درگه کفرلوسینی هفسینوری نابرا سوریه و ترکیه ده در باسی خاکا سوریه بو لباشور باجار ادلبه بجیبو تبی راگهاندن راوستاندن شر لباجار ادلبه جعالی روسیه و ترکیه و لهینجی ارتشا ترکیه دشاندنا کاروانین خوین سربازی ده جبونا فخاکا ادلبه بردوامه. لرجاوای کردستان چکدارم پیده زاروکک هجبو لشکریان چاری رواندن جدرک خوجه راگهاند چکدارم پیده لباجار دربیسیه رجاوای کردستان زاروک بناوی علی محمود الحسن یتمن 14 سالی رواندن وجبو لشکریا خویان چاری برن همان جدر سربار کرو گود پشتی کو چکدارم پیده زاروک بناوی علی رواندن مالباتاوی داخوازا کره خو کرن لی پیده رد کر کو وی زاروکی رادستی مالباتاوی بکه ابن جارایه که کوچکدارم پیده زاروکان لروج آوای کردستانی دروینن جبو لشکریا خویان چاری پشتره وان تبلی ریزین پیشین شردکن و شهید دکبن. بله تماشاوان هجا د دسپی کابولتانا خود ما بحثا لیدوانا برپرسی هیزن سوریا دموکراتیک مظلوم کوبانه کر لیدوانک بلاف کرده د دبیجا و باجار عفرین بو خلکن و یرسن و وگرازه به مجارا نزیبون نوبرا انکسیو پیاده د جی زلگل میوان خود دکتر کاوا عزیزی اندام کمیته آنابندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتو بیش بکم هابریا اسکایب تبلی بولتنید به دکتر هبدما تباش به بلا امج لیدوانا برپرسی هیزن سوریا دموکراتیک مظلوم کوبانی دست پی بکن دیدمان هاده چه شروع جوی لیدوانی رته شروع کرن مبستا کوبانی جوی لیدوانی چیه دخوازی چی نامه یکی بگینه دکتور اگر تو دنگیم دبهیزه دکتور اگر تو دنگیم دبهیزه پرسا من مظلوم کوبانه دیدمان هاده لیدوانک بلاف کریه دیدمان هاده بلافبونا وی لیدوانی جاریه برپرسی هزین سوریا دموکراتیک چش رو وجره تکرن کوبانه دخوازه چه بگینه مبستاویج وی لیدوانی چیه کرم بگ لسر عفرینی بو لسر کوبانی بو یعنی تباش نایم بو بله دکتور سر عفرینه برپرسی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم کوبانه دو لیدوانک بلاف کر تیدا دبیجا و عفرین بو خلکن وی رسن و وگره بلافونا وی لیدوانی دیدمان هاده چش رو وجره تکرن دخوازی چرا ما یکی بگهینه کوبانی
مظلوم کۆبانی مەبەستان دیارە پەیوەندیامە لەگەل میوانێم هات بڕین هەتا کۆ ئامادە ببە هەفکارن من جارەکە هەوڵ بدن ئەزێ ڤەگەرم جەم میوانی خۆ ڕۆژ برۆژ ڤایرۆسا کۆرۆنا دە بەڵاوبوون و ژیانژێ دەزانا مرۆڤان دە لە جیهانێ بەردەوامە li gor dawîn amar hejmara kesên ku jiyana xwe jî dezdane gihiştiye 7,840 kesî li derdora cîhanê. ڤایرۆسا کۆرۆنا di belavbûn û jiyanê dezdana mirovan de li cîhanê û devera me berdewam e. ڤایرۆسا کۆرۆنا tanha zêdetir ji 146 welatî belav bûye. Zêdetir ji 192,309 kes bi ڤایرۆsa کۆرۆنا ketine. 7,840 kesî li derdora cîhanê jiyana xwe ji dest dane. Her wiha 67,003 kes hatine rizgar kirin. Girêdayî heman babetê gelek aliyên pêwendîdar ku rewşa ڤایرۆsa kۆrۆnayê dişopînin eşkere kirin. Gelek welatên herêmî û di navda yên cîhanî hene. Rewşên nexweşiyê bi kۆrۆnayê li welatên xwe eşkere nakin. Welatên herî bêhtir nexweşiya ڤایرۆsa kۆrۆna lê belav bûye û welatiyan jiyana xwe ji dest daye ev in. Lê Çînê 80,881 kes bi kۆrۆna ketine. 3,226 kes jiyana xwe ji dest dane. 61,644 kesî jî ji kۆrۆnayê rizgar bûne. Li İtalyayê 31,506 kes pêketine. 2,503 kes jiyana xwe ji dest dane. 1,045 kes rizgar bûne. Li İranê 16,169 kes bi kۆrۆnayê ketine. 988 kes jiyana xwe ji dest dane û 10,959 kes ji kۆrۆna rizgar bûne. Lê ev amar wekû hikûmeta Îranê ragihandiye. Li Spanyayê 11,178 kes bi kۆrۆna ketine. 491 kes jiyana xwe ji dest dane. 183 jî rizgar bûne. Li Kuryaya Başûr 8,320 kes bi kۆrۆna ketine. 81 kesî jiyana xwe ji dest daye. Li Almanyayê 8,084 kes bi kۆrۆnayê ketine. 20 kesî jiyana xwe ji dest daye. Li Fransayê 6,633 kes bi kۆrۆna ketine. 148 kes bi kۆrۆnayê mirine. Lê Amerîkayê 4,752 kes bi kۆrۆna ketine. 93 kesan jiyana xwe ji dest daye. Li Swîsrayê 10,672 kes bi kۆrۆna ketine. 21 kesî jiyana xwe ji dest daye. Li Brîtanyayê jî 1950 kes pêketine. 56 kes jiyana xwe ji dest dane. Li Holandayê jî 1705 kes bi kۆrۆnayê ketine. 43 kesî jiyana xwe ji dest daye. Li gor dawîn pêşhate êdî hêvîn hat li dermanê remdesivir de hene ku sazkirina RNA yê taybet bi ڤایرۆsa kۆrۆnayê lawaz dike. Der encam lê welatê Çînê erînî danediyar kirin. Zanistê garî koda biyolojiyaya beşbeşiya ڤایرۆsê ji hev veke û nas bike. Êdî encamdana çareseriyê ji ڤایرۆsa kۆrۆnayê re tê kirin. Wekû pispor dibêjin, ڤایرۆsa kۆrۆna ji qunaxa bênasnameyê derketiye. Bûye wekî dijminekî berçav ji ber wê yekê çareserî nîzîktirîn dem de. Dêwera naskirin êdî li Çîn, Amerîka û hin welatên din teqîkirina çareseriyê li ser mirovan ketiya warê cîbcîkirinê de tenê dirojên bên de encam dêwerin ragihandin. Elî Umar. بله ودگرم جم میوانی خود دکتر کوا عزیزی اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هیوید کم کو وی جاری پیوندیا ما نی برین گل دکتور من دست پکت گوت مظلوم کوبانی لیدوانک دو بلاف کرده ده دبیجه باجاری عفنی بو خلکن وی یرسن وی وگره اف بلابونا وی لیدوانی جالی مظلوم کوبانی ده دمان ها ده چش رو وجره تکرن مبستا ویج وی لیدوانی چیه دخوازه چه بگینه جبر چه دوی دمیده؟ ایوار باش بو همو گهدار و تماشوان آرکتیوی سرچابه یعنی مظلوم کوبان چه بیجی یعنی واقعی بیجی برا کوبانی و عفرین لدستی ترکاتن خطاب بیجی مگرین لی دویگوان باش بزانی بین چاوا عفرین چو عفرین بو ریکفتنه که چو او ریکفتن جید درنا و روسا و ترکاده بو ترکی دولتی بو دست دان جارك دي رحمتك وقصد كارب هيزا عقلين بقرينا يعني شريك جريس بيفا اگر گو روجا كي روجان وقرا وان هرسي شونا هبه او دي صابر كفتنكي عند تويبه پشتی چارەسەریya مشکلا سووری بە پشتی ئاگربەستەکە سووری و دەستورە سووری نۆ
يعني بس بريكبتنو باشتيانا جانا كارن بينا بقراند يعني براستي جي ما كردكي سوري من دخوازه خو برز مظلوم عبدي هي يعني سريكاني وجريسبي وعفرين شو براكوباني ودرباسي وعمود وقامشلونتش يعني برا دي تاخوي وتركيا استزاز كان دكتور خبرتك هيا دكتور اگر تو دنگم هیزه دكتور مظلوم طبعا برپرسی هیزن سوریا ديمقراطيك دلدوانا خود بحثا باجاري عفرين دك بحثا جريس بيو سريكانية ناكا كونها اوجي وك عفرين كتيا بن كنترولا تركيا وهيزن سوريا ديمقراطيك شما بحثا عفرين تانية نفسها اوي يعني عفرين بني ما بس جاء ما سريكانية وجريس بيجي بنفسها عملية هاتي داقير كرن يعني ما صار عفرين ولا صار جريس بي سريكانية يعني برا دك مش برا بس خليت خنخو لشي جو جون تخازن برا نهل جوين أوزا أم بيبيني بس بروفوكاسيون يعني بس استفزازات ركاب كان يعني بسياستك نورمال بدن أو كرين ترتيبه كي مالا كردي بكرين دبيجو بارتيين كردي نزيكي أفدو بفرن سياسته كي كردي سوري بمشاهدن أم نبن خدمت جبو سياسته PKK دكتور من قوت مظلوم كوبانيد لدوانا خدا دبيجة باجاري عفرينيش بو خلكن وي يرسن و فقر يعني افقوتن چه جرامبونك جير هيا دما كده كو هركز دزانه بخلكن عفرينين كو درب دربونا نهاد كامبين بيادي دنو بيادي جو آلي خوف ريگريه لفقراوان كأفجك چاواتي خوندن والله تقرانيش قلت ناوير تنيش غيري قو خلكي تطليلة خلكي دك يعني بس جبو قو او خلكي قو خصني كامبا وجبو امان جي خوب كاربي من جارك دي يعني او مستحيل جارك دي كاربن بهزك لشكري عفرين وقر عفرين باشيانه وقر باتفاقك وقر وقو چا باتفاق شو ولا باتفاق جي وقر يعني اگر هاتو تركيا عفرين دسته تركات ما معناه سوريا برچبو وايدي همو سوري برچدبه يدي بتشكي دي لعفرين هروجه كي وغر لوغر اشتيانه به نو يا قصده ومظلوم عبدي به اجا خلقي عفرين چخواس كارن وغر كنجي وغر شاوي هات دركن او اجا مشكله دي او مظلوم عبدي وجه برسن كي سبب وقو مشكلة شو دكتور هروها ببرسي هزن سوريا ديمقراطيك بحثا قوتو بيشكرنا كريزا عفرين اللي صار اصلا ناف دولتيتك دما كده كو بيادت ترولا ويل صار اصلا ناف دولتيتنا تشاوا بحثا تشارا سركرنا كريزا عفرين دكا اللي صار اصلا ناف دولتي ترولا ويتنيا آخر يعني كسنكر وبيبوش ونولد بيجن يعني مسألة برأي من تفضيله يعني هو خلقي قانع بك انه ويش خلقي بدك يعني كرن جوان دوج عفرين برندايه وفقر قلت انه بلاش انه قلت انه خد فروش وي خلقي ربني مهاجر بوي وبرابر بوي ليه خلقي ما عفرين بزانبن نمظلوم عبده ونقصت جارك دي نما كان عفرين وقرين ونجي هيزين نتوي دبن علي كار جبو وقرا عفرين جبو خاطري قصدي نخير هقر جو وقرك عفرين هبه والتشارشة شار سريع مشكلة سوري كشتي دبن دكتور برسامني داوي دورج لدوانا مظلوم كوباني چارانویسا باجار عفرین روجاوای کردستان پیش روج دوی چه به؟ تو چه تخمینت؟ والله معناه دبيجو مرو واقعي بنوصل يعني السريسة دي موضوع حاجة كرد يرد بين السريسة دي بيست يعني حجدة كرد
او تغییرێکی دیمۆگرافی چێ بووە جەریماتێکی پڕ مەزن چێ لە دژی خەڵکی عەفرینێ و لە دژی عەفرینێ یعنی شتێک دبێژن من خوند گو یەک بەرابەر عەربێ کوردانێ عەفرینێ و خانی و ملکێ کش گرتنێ yani ka ew qeweta hane gokaribê vana derxîn û vegerîne yani eger got nametewî nebe hêzekî nametewî nebe got vê xelkê ji vî welatî derxîne herkê ve negerîne ciyê xwe mesîlê Efrînê gelek nediyar e. gelek spas ji bo mêvanê me Dr. Kawa Ezîzê endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ti îro mêvanê me bû zor spas ji bo axaftin û şiroveyên te. Hikûmeta Herêma Kurdistanê qedexeya çûn û hatinê bo 5 rojên din dirêj kir ameje boyekê jî kir ku 14 rojên bê ji bo rûbirûbûna vîrusa korona gelekî giring e. Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo rêgirîgirtin li belavbûna vîrusa koronayê çend rênma û tedabîrên taybet standine û ji wan jî qedexkirina çûn û hatinê li herêmê. Wezîrê Navxuyê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed Dê Kongerekî Rojnamevanî de ragihand qedexeya çûn û hatinê bû 5 rojên din hate dirêjkirin. Wezareta Navxuya Herêma Kurdistanê ji roja înaborî ve di destpêkê de qedexeya çûn û hatinê li nava bajarê Hewlêr û Slêmaniyê bû 48 demijmêran û piştre bû heftê û di demijmêrên din ragihand bû. Ku ji roja şemiyê ve dest pê kiribû û demijmêr 12 nîvê şeva borî bi dawî hate. Di roja çarşemê Wezareta Navxuya Herêma Kurdistanê carek din jî qedexeya çûn û hatinê ji bo 5 rojên din dirêj kirin. Wezîrê Navxuya Rêber Ehmed ragihand qedexeya derketina derve û hatino çûnê ku ev çend roj bûn hatibû ragihandin gelekî bisûd bû. Ji ber ku pir baş rê li pêşiya vîrusa koronayê girtiye. Ji ber wê jî me biryar daye 5 rojên din jî were dirêj kirin. Wezîrê Navxuyê Rêber Ehmed li bajarê Slêmaniyê bi parêzgehên Helepçe û Slêmanî û rêveberên deverên raperîn û germiyan re li ser rûbirûbûna nexweşiya koronayê civiya. Her devî derbarî de Wezîrê Navxuyê Herêma Kurdistanê got ji ber tedabîrên ku li hember belavbûna nexweşiya koronayê hatine girtin, dahata Herêma Kurdistanê kêm bûye. Lêya giring parastina tendurustiya welatiyan e. Wezîrê Navxuyê li ser bandora tedabîrên li hember koronayê li ser dahata Herêma Kurdistanê got jî dahata hikûmetê kêm bûye. Lêya giring ew e ku tendurustiya welatiyan hatiye parastin, em tiştekî ji xelkê xwe venaşêrin. Me dahat kiriya qurbaniya tendurustiya xelkê xwe û em hêvîdarên aboriya Kurdistanê kêmtir ziyanê bibîne ji vê rewşê. Her derbarî vîrusa koronayê duh êvarî rêveberê tendurustiya Slêmaniyê Dr. Sabah Hewramî jî eşkere kir ku 4 nexweşên din yên toşbûyê koronayê baş bûne û niha li malê xwe ne. Li gorî dawîn amarên Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê ta niha 39 kes lê Kurdistanê tûşî nexweşiya koronayê bûne û 13 ji wan baş bûne û kesekî jiyana xwe ji dest daye. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê ragihand ku kesekî din bi nexweşiya korona ketiye. Wezareta Tendurustiya Kurdistanê got li bajarê Duhokê welatiyekî 5 salî bi vîrusa korona ketiye. Li gorî Wezareta Tendurustiyê belav kiriye ew welatî ji Almanya vegeriyaye bo Herêma Kurdistanê. Ev haleta yekê ye li bajarê Duhokê tê tomar kirin. Bi vî rengî hejmara kesên ku li Herêma Kurdistanê bi nexweşiya korona ketine gehiştiye 40 kesan ku yek ji wan jiyana xwe ji dest daye û 13 jî baş bûne. Li Rojhilatê Kurdistanê hejmara tûşbûyên vîrusa korona li Rojhilatê Kurdistanê zêde bûye ku amarên hêlgirên vîrusa korona gehiştiye 1117 kesî. Hejmara haletên toşbûyê vîrusa korona li Rojhilatê Kurdistanê di bilindbûnê de berdewam e. Ku li gorî jêderan ji Rojhilatê Kurdistanê belav kirî ku amarên helgirên vîrusa korona li Rojhilatê Kurdistanê gehiştiye 1117 kesî. Deverên belavbûna helgirên nexweşiya vîrusa korona li Rojhilatê Kurdistanê wiha ye.
پارێزگەها ئۆرمێ 300 حالەتên تۆشببووی ڤایرۆسا کۆرۆنا لێ هاتیە تۆمارکردن. پارێزگەها سونە 189 هەیە. پارێزگەها کرماشا 151 حالەتên تۆشببووی کۆرۆنا هاتنە تۆمارکردن. پارێزگەها ئیلام 120 حالەت هاتنە تۆمارکردن. پارێزگەها لۆرستان 357 حالەتên ڤایرۆسا کۆرۆنا هاتنە تۆمارکردن و لە گۆری ژێداران کۆتانها 131 هەلگرên ڤایرۆسا کۆرۆنا لە پارێزگەهên کوردی ژیانە خۆ ji destdane. Her derbarî ڤایرۆsa کۆرۆنا li Îranê deh roja çarşemê berdevkê bi navê Wezareta Tenduristiya Îranê Kianuş Cîhanbor di Kongerekî Rojnamavanî de ragihand ku tenê çarşemê 147 haletên tûşbûyî ڤayrosa korona jiyana xwe ji dest dane û bi vê yekê hejmara qurbaniyên koronayên jiyana xwe ji dest dane li Îranê gihişt 1135 kesî. Herûha gote di 24 demijmêrên borî de 1109 haletên din hatine tomarkirin. û bi vê hejmara nû ya tûşbûyê korona bi giştî li Îranê gihiştiye 17,361 kesî. Ji bo hişyarkirina welatiyan û çawaniya xweparastinê ji vîrusa korona Şaxê Qamişlo yê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava li bajarê Qamişlo proseyeke hişyarkirinê encam da. Li gorê rûpela Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava Yekîtiyê proşorên hişyarkirinê ku behsa zanyarî û rêkarên xweparastinê ji korona dikin li taxên Meyselûn Enteriyê qenat Swês gerandin û belavkirin û li ser dîwaran daleqandin ji welatiyan re şirovekirin. Rêxistina UNESCO ya bi serenetewên yekgirtî ve ragihand belavbûna vîrusa korona li cîhanê bûye sedema dûrkirina 805 milyon zarok ji xwendina xwe li cîhanê. Her li gor vê raportê ku ev rêje nîvê xwendevanên cîhanê li xwe digire. Piştî belavbûna vîrusa korona li seranserî cîhanê û standina hejmarek tedabîrên taybet bi vê vîrusê li piraniya welatên cîhanê, rêxistina UNESCOya bi sernetewên yekgirtî ve ragihand ku belavbûna vîrusa korona li cîhanê bûye sedema dûrkirina 805 milyon zarok ji xwendina xwe li cîhanê. Her lê gorî vê raportê ku ev rêje nîvê xwendevanên cîhanê li xwe digire. Ji bo rêgirîkirtin li belavbûna vîrusa korona hejmarek mezin ji welatên cîhanê neçar bûn dibistan û dezgehên perwerdeyê bigirin. Bi vî rengî nêvî dibistanan lê cîhanê niha girtîne û xwendevan niha li malê xwe ne. Beşek ji van xwendevanan li welatê pêşketî neştecî ne û bi rêya programên online dirêjahiyê bi xwendina xwe didin. Rêxistina navdewletî taybet bi perwerde û kultur û zanistî jî di daxuyaniyekî de ragihand ku xwendevanên 102 welatên cîhanê dibistan û peymangeh û zanîngehê xwe girtine. Niha li malê xwe ne û dergeh li wan girtiye. Ew jî bi sedema xweparastinê ji vîrusa koronayê. Rêxistina navborî amajebûyekê jî kir ku li mêjoyê nû de ev e cara yekê bi vî rengî dergehên dezgehên perwerdeyê li cîhanê têne girtin û xwendevan neçarî li malê xwe dimînin. Her wiha rêxistinê hişyarî da ji rojên bêde jî ji zêdebûna girtina hejmarek bêhtir ji dibistan û dezgehên perwerdeyê li pêşiya xwendevanan li cîhanê. Bi sedema derketina vîrusa korona li cîhanê piraniya welatan dergehê xwendinê li pêşiya xwendevanan girtine. Ew jî ji bo xweparastin û rêgirî li pêşiya belavbûna vîrusa koronayê. Vîrusa korona yan jî COVID-19 tevgera piraniya xelkê li cîhanê tevara westandiye. Li piraniya dewletan jî derê dukanan girtîne. Ji ber vê yekê rêxistina kariya navdewletî dibêje wê bi milyonan kes ji ber vîrusa korona bêkar bimînin. بله تماشاوانên hêja em ê li ser belavbûna vîrusa korona rawasin konha cîhan bi teva mijûlî vê vîrusê bûye tedabîr rêkarên tund ji hemû aliyekî ve ji hemû welatên cîhanê û dunyayê têne standin ji bo rêgirîkirin li belavbûna vîrusa korona ku li gorî dawîn amar niha hejmara heletên tûşbûnê ber bi zêdebûnê ve diçe gelek halet belav bûne gelek kes ciyana xwe ji dest dane ji ber vê nexweşiyê. Niha jî em ê bêhtir li gel Diktor Behzat Madê pisporê nexweşiyên pêstê mirov Diktorê nexweşiyê cildiyê bisekirin li ser nexweşiya vîrusa korona niha bawayekî rasterast tevlî me dibe Diktor hevdema te baş be em ê
دخوازم ويا كشت دست بزانبم اذ نخوشي جكو دست بيدك يعني جكو داري بدن مروف فيروسا كورونا درباسي لاشي مروف دبه او تيجي ده فاهم خير هذا وقتكم ومتخوازن يتيامك يبقى ملطيخوا كرم انا قال لك تنط قال لك في اعلان كريد لواطا ها يقول برساتا نور جوابا برساتا نخشي بريا هذا بريا هو نهو بريا ارزاز نقلي يعني انسان تيشات وخي تشكي او اباو تجديد نقلي او بلريد نقلي بريا دف بريا بهوليد نقلي بله دكتور نخوش ويتشوا بزانبه اف زكامه سرمايه انفلونزا نورماله يانجي كورونا يعني سدمن سركه ادنابرا زكم كورونا تشنا اگر تو بهتج مشروفك كبيكي ابغى تفاصيل المدخول او ترسباني دكتوري في سبورت علي نخشي سنجيدا نخشي داخلي شوير بيلي لبس دم واجمر اقول او نخشي يعني قلق شبه سرماي بأعراضي خو قلق شبه سرماي أعراضينا بهتر عبيد دسبيكاي ده قركي ده تابيج لوزاتا بهتر تابيج سنجي بشري دي قرميواتشن عب يعني كبيج سرما كجانا دكتور نها زكام يانجي سرما روجا يكاد نشان و اعراض و ديار دبن روجا بينجا ششا حفتا خلاص بيانجي بداويد به نخوشيا كورونا كي جان روجي دست بيدك نشان و ديار دبه بهتر اشخو كلام اظن يا كورونا تفرد يعني نخوشيا كورونا تقدر كي حفتيكي تحفيا خو كتيبي ببيربي شيء نقلني لبس هي أعراض يعني إيش وتعب وأعراضنا لا بلش ندرس بكده فترة حضانة ذي فترة حضانة نخش نقلني نخش وبقى نزعني وبقى نشا بشتي حفتيك الدو مناعة تدبينين فريق شيء بين حموجة بجنوة ده حفتيك ما ياخذ دمين برك ونخش تشتغلي هذا ويلي خويا بكي ذي فترة هنا باش دكتور بهزات اگر كسك هست كريان جيب خو حسياكو كورونا يعني جيب كورونا كتيا فيروسا كورونا كتيا دورج دكتور يعني جي دوري نخوشخانه ريكارن سركت شنا كوبك حياكو خبق هنا نخوشخانه دفي او كسي كوب كورونا كتيا تشك حتى كو خبق هنا نخوشخانه ريكار وتدابير سركت شنا تمام افتشتها يعني قالك ام حموك بينن ما بس هنا خوش ام حموك وحساب كنا خوش ني انا خوش ثاني حتى انا وحساب كنا خوش تدبيرنا ايه سر اعلام هاتي قوتن ونحمو في زمان اهم شيء هاش تعطيجان خو هذه بستي خو قالك جاب بشوي خو دوري او كنت تجمعات كم لي بالنشن ده ضروري بجمال خو ند افيك انسان عادي انسان نخوش حتى جيب خو دورا خو باريزي مدينة بقي باسبور يعني تفحوصات هنا جمع مع الأسف يعني جمع حتى أنها نخش بيجي أمن نكان نخش بشخص إلا بأعراضه يعني تشخيصها مخبري جمعها حاليا كيت هنا نخش في عسكرين أو كيت جمع حتى أنها وحتى بيجي إنسان نكان بربهانا حتى أنها أمن نكان نخش بشخص صديق بر كيت جم أمني كان بش يعني مخبر جمانين وبشخصين مخبر هذا نجي هذا كيتني أو كيتك ونخش بقى كده والله فيروسا كورونا بيجي نخش دفع شيء هشكوها بيخو حتى يوري خد باريزي وإيد ولا خد باريزي ودائما خو حاسكي إنه أو نخشة بستوخد بشوي خدوري ياخدوك سلاف أبغى دور بلا جماعاتي بيني حتى جبين لازم ركتنا جماعة ندوري بيجي سأل خوازم تشتكي بيجي حتى جنا خو الملاطين موري بلا خو نطرسين نخشيك إن شاء الله هو بجوري بس أم هساني لنا ميجي يعني نبترسك كذا دبي أم بحذر بنهاش وهابن هركز كياش وهابن وهاش وهابن تهش غيري وجهي
بله دکتور نها گوتك ناف خلکه ده بلابویا او جی کو خلكم بالثمن اختيار تاني بكورونا كفن جبركو تمن وان مزنا جنج وزاروك رجايا وان كيمترا وزاروك بتاني هالجرن حامل فيروسا باش يعني توكو بسبور كي بهتر معرض جا فيروسا كورونا يعني زو بهتر خود جيني كي بهتر بيت كفن نخش كاس جينا كاس فيروسا كورونا نمحمية أم حمو احتيال بيبل جوك حتى نظنا جوك كانت أسباب كرن إنزان العلماء كان إذا برجل كي بينا إيشن بينا أمرن إيه سنخو أبد وظنجي إيه اختيار طبعا أغلبه وأنا نخش سكري وأنا نخش سنجي وأنا هذا تجي بيت أصلا بس حتى إنساني موضوع يجي بيت كفن وبيس أرض بيجي بس كسك جينا ممية بس يعني كاري بيجي اسمي بهتر يبيت شيء انساني موزن بعمر جبر تكون نخشي ورانا اي شكل بيربي ضغط بيربي نخشي سنجي بيربي يعني في اني بيت شيء بس اي بيب كبي بتشوك حتى موزن كمان كاس جينا ممية دكتور لغور داوين امار رجايك باش جا تشبوين فيروسا كورونا باش بونا راحت بونا اگر حتى نها فاكسين درمان جا فيروسا كورونا رناها تيديتن افكسانا تشاوا تينا تشارا سركرن تين باش دبنيان جي راحت دبن ابخو زاني تشاو الو بشكل عام حتى انها درمان دي شلون ندقين فينا بلا مدنجة تتكن الو بلا دكتور فاكسين لقاحة حتى انها هي كان لقاحة أبنى كوشيكو باش بن نقدر معنا باش بن يعني جسمنا فوق ساعتي حتى أنا بري التوفر غير فرنسا جو إنه در أنا تن أريكارية كي بنقطة نجيب باش بن أو جنخوشي بريس استعمال كن جنخوشيني دي أو كسب وكا نخوشيني دي رأى نستعمال كن بس حتى أنا كشف نبوجرة وبأساس جنخوشي فيروسي بشكل عام درماني واستثارتين إيه أريكارية نقول بس بشكل عام إيه اسمي خرطبي من عطاي خرطبي يعني لا شيء كو خسر باش توكو دكتوري نخوشي بيستي مروفة نخوشي جلدي كسنكو نخوشي جلدي بونرايا دوي تشاوا خبو باريزن فيروسا كورونا دوي تشبكه فيروسا كورونا أي فيروسا بس يا بنا مشكلة بس أنا قال لك مدى يعني زاني شو ثاني كو حامل بنخش خناحي يعني بيجي دقينا دو أسبوع كي حفتيكي نخشي بيرها عرض تشتكلين بجم هر إنسان كي بعد أنا نخشي بوا عالمي عالم ثم شو إنسان هيبي باريزا خبكي يعني نبقى بس خود فقلك بشوي خود دوري خود دوستا وناسا كي جفيوي درجي نضر بين بدرك مع سرنا باريسن باترام مال هذه خود بشوي ويسلا باريسن ما مش وأنا حتى بله دنگه تدبره قال لك سپاس جبو دكتور بهزات ماده بسپور نخوشي بيستي مروف نخوشي جلدي تلقى المبو قال لك سپاس لسر زانياري انت فيروسا كورونا يانجي كوفيد-19 نشانين فيروسا كورونا همان نشانين غريبنا إيريشا أندامين هناسي ديكا نشانن ويجي أفن بلايا قرمي على شمروف زيادة دبا كوخت قرق ديشا بهن تنبون إيش دجان وداماران دا ريكارين خوبارستني جي أفن دستي خبري وبشتي خوارني بآب وصابون تابيس جركيان بشو بطيبتي بشتي كوخكي دستي خونه دا چاوو بيولو دا ويخوا دما تبو كوخي كلينكسي بكاربينه یان دانا لبر دوی خوا
دەما تو بچە دناف خەلکێدا کە مامە بکاربینە. بولتنا تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە جوارە هاتە پێشکەشکردن هەشاد و بەختەوار بن.